yang jonga ko organizing secretary yung Voice of the People Party jong ka Sora constituency na penpau ya ke jisung ko khrau ya ki pai ba nong kersan jong ka party ki jongi na kan ke constituency ka ba hina ai ya ka jingkersan ka ba pura ya kertem jong ka party jongi di Dr. Ricky J. Sengkon akan lagi election kaba kedang election hakaba ya ka result lu kina siyo haki hakani ka subject yang pernah Jun ka result ka balami na election ka penpau ba ki pat ba jangan dekat Sora kursi yogi naki sanpulai tadiki polling station kira ai ya kecing kesian kaba pala liam haduk kira yo kecing jok ke badan buram naman lagi polling station pat kani ka peni ya kecing pakai syania bapi ki pat ba joka Sora kursi pidan nak bentang kani ka parti kijongi bat ru nak mentau kertong joka parti kijongi bat kadi ka jikersam kijongi nak liam joka BPP Sora kursi Pak Kamtam Nanga orang sin sekretari yang ke parti kepada hari konsensi nimla mensiu kalian bat nimla hiru bagian penpau di kentin kaduk nu ni song ipi pai ba nam tar jiger sang jopi kadi ke peni ba pidon ke jingshania pidon ka GUE balag ba joka BPP NUE pak jaka lawai ke pernai nak bentakan di konsensi ke jongi di hari juga por nah kentu bak ngai kerpa di pai ba bak ngai ai yang digersang ki jongpi ya kena parti jongi hakini ki seneng jom nangwan haki election ki banangwan laga de MDC laga de MLA ki bangsa wan han ki seneng ki bangsa wan bak ngai skam ba company ka jo ki gersang ki ai ne ka MP election kin ai kum jo haki di election ki bangsa wan bak kum jo na kaleng jong ka parti di penpau ji so ki pai ba ki bala ya wan kelut museum syaki jelang ki baka parti ke pelong hakani ka campaign mene ke jing wat jigersan joka parti yung inda mentai Dr. Ricky Sengkon haki jike pa ka meeting ki pelong keleng-keleng lagade syaki than kharasnong lagi di than mokodok maujrong lagade hapo Sora ni hakade ki babon tu di meeting ki pelong ban haki di meeting ni ki pai ba kilo mentut ban ai jigersan ban syak kemen ru ya ke ka jingga jingkermen ka baki kidan nak benta ka parti jongi ba lembaga ukurtong jongi dah juga poru na ai ka jing kublai ba ji songu ya ki nokit kam ba ki dekat ka parti la ka dei na ka liang ka sengkmi ba kumjuru ya ki dekat ka parti ki badai nan na po Sora kunsi nak benta ba dia palat le jongi por ki ba kordo jongi ban ya don hagi meeting di bawah fair buka parti ke khot bat kumju bat yarak ban ai ketika dia ketika mon hagi meeting ke bagi pelong ban yarak ban ya penbiang pinon kampo fair kada sogu sibut nak kalian jonga kum orang sekretari bat kumju keren dengan ni nak kalian juga parti berkawai bat hagi juga por kapan pau je sogu kumju ya ki polling agent kiba klanda don kanu ke jing sipisa lande ke jing terwa jirak kum ru ndrik lawan cakman ban ai ke jing terwa ke jongki ban syong jadi kom ki polling agent haka hak kena tarik jom April haka sni ban pelong yang election MP ha dika konsensi ke jongi ki babon ki jaka ki gayo ban pensyong ki polling agent jongi kiru kila pendak kamram ha du ban adap yang ditabur ba komjurung ai kublai da jisongu ya ki counting agent ki ba haka sautrik jom Jun nang step ke tristam ban pendak la kamram nak benta ban nyawi gi buat bat komjuru ha du pada dak ji nyawi gi buat adu steng sni kran kono kajing thot lan kajing khnyum na lem jongpi kane kajing kersan kajing don mentalang jongpi bat ni akan ni election baru adu snap du kot kalau gi ka ba ai siam shisha yang ke parti pawai te nak kalian jonga sakisian ai kulai kerpang ni fi baro kran bat la don gino gi banga ngam la ban nyok kedet ban ai nyok keteng la ban kedu keteng suhawat thau kita baro de to siam kan ni lo jing ai kublai bagi songu ka kelum ya baro la te tani kien baknya te kublai sibun ki baro